mij. Klein beetje wijn voor mij, ja, ook voor jou. Ook kwam niet gezien, dat jij mij niet wil heen. Aan het heb geveerd om jou in die pad te steken. Bij Maas Lelieblom, wat voor die Vrijstaat komt. Bij Maas Lelieblom, wat voor die Vrijstaat komt. Klein beetje wijn, klein beetje wijn, klein beetje wijn voor mij. Klein beetje wijn voor mij, oh, klein beetje wijn voor mij. Klein beetje wijn, klein beetje wijn, klein beetje wijn voor mij. Klein beetje wijn voor mij, ja, ook voor jou.
Dankie, dames en here, goeiemôre, baie welkom by die Saai Du Plessis Broers Sale of the Ladies. Ons hoop en glo en vertrou en weet sommer dat julle die dag en die veiling saam met ons sal geniet. Ek wil graag vir Celia vra om net vir ons die oggend te open asseblief, Celia. Môre almal, welkom ook hierso. Ek gaan net vir ons twee versies lees uit Spreuke 3 vanaf vers 5. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Ek gaan net maak net ons oor toe. Vader, dankie dat jy ons almal bymekaar veilig gebring het vanoggend hierso. Dankie vir die pragtige dag wat jy vir ons gee. Here, ons vra dat jy met ons sal wees in hierdie verrigtinge vandag. Wil jy met elke koper wees, wil jy met die verkopers wees. Heer, laat almal sal tevrede wees en almal Amen. Dankie. Right, môre almal. Baie welkom aan elkeen hierso. Is lekker om aan die ou gesigte en ook nuwe hier te sien. Ons glo julle gaan die dag saam ons geniet en welkom aan al die aanlyn kopers. Eerstens wil ek net sê dankie aan ons Hemelse Vader dat ons elke dag in sy tuin kan werk en sy wonderwerke beleef. Ek sê ook vir hom dankie vir 'n goeie seisoen en mooi veld. Dan 'n paar bedankings, Vlei Sentraal, om Mario en span, baie dankie. Is lekker om saam julle pad te stap en ons werk altyd lekker saam. Delano vir die krale, baie dankie. En dan aan Andrei, sterkte vir die dag. Ons glo dit sal goed gaan. Meerkat ook baie dankie vir dit moontlik maak aanlyn. Ons werk ook altyd lekker saam met julle. Dan ons vrouens, dankie vir al julle reëlings en alles wat julle vir ons doen. Dankie vir julle geduld en ons het vir julle baie lief. Dan ons werkers, manne, dankie vir julle harde werk. Dankie dat julle so mooi na die diere kyk. Ons waardeer julle. Dan ook wil ons ook net dankie sê vir my oom Kosie en my pa. Is vir ons 'n groot voorreg om elke dag saam julle passie te kan beleef. En dankie vir julle wysheid, ook my broers. Is lekker dat ons as span kan saamwerk. Dan Betuli Buiteklap, wil ons ook dankie sê vir die gebou en die gronde wat ons kan leen vir die dag. Dan net 'n bietjie inligting vir die kopers. Ons het 'n passie vir die veld en veld aangepaste diere. Ons probeer diere teel wat met minimum insette in ons omstandighede vir ons werk. OK, dan al die dragtige ooe is Ecomectin geënt en bloednier. Ons het ook, kom ek noem net al die groot ooe, volbek en sluit is ou ooe. Ons het hulle bekke deurgegaan. Die wat ons volbek gemerk het, is die wat beter tande het, die wat sluit is swakker tande. Die met die volbekke glo ons, nie almal nie, maar van hulle sal hierdie lam en nog een vir jou kan groot maak. En dan, hierdie ooe het vir ons baie goed gedoen en ons glo dit sal vir julle ook goed doen. So sterkte met hulle en dankie vir almal. Ons sê baie dankie, sê jy, dankie Saul. Meneer, ek wil net dalk bylas, hierdie ooe is regtig, hierdie teelers het hulle oor jare geteel vir konstitusie, tipe, kwaliteit wol. Hierdie is regtig eenvormige diere wat regtig 'n mooi trop maak wanneer hulle bymekaar is. Die ooe gaan lam so vanaf 18 Augustus vir plus minus 5 weke. Dat julle net dit ook weet, hulle gaan lam so vanaf 18 Augustus vir plus minus 5 weke gaan hulle lam vanaf die 18de Augustus. Righto, ladies and gentlemen, dames en here, ladies and gentlemen, dames en here, Vlei Sentraal normale terme en verkoopsvoorwaardes geld. Daar's 15% BTW betaalbaar op al die aankope, die laai is gratis, maar op kopers risiko. Ladies and gentlemen, there is 15% VAT applicable on all your purchases. Dames en here, die volledige termes en voorwaardes is beskikbaar by ons kantoor en met julle toestemming aanvaar ons dit dus as gelees en bindend. Lot nummer 1, lot number 1, 92 of them, 92 van hulle, hierdie is eenling ooe, hulle is eenling gesonar.
Hulle is eenling gesonar 3,5 maande volop en hulle is so plus minus 30 km wes van Smithfield. Lot nommer 1, 92 van hulle. Let wel, jy bied per stuk om almal in die betrokke lot te vat. Jy bied per ooi om almal in die betrokke lot te vat. Ladies and gentlemen, lot 1, lot 1, let's go! Up 2000, but about 2000, but 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 2000, up 2000, but 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 2000, up 2000, but 2000, but 2000, but Shalom Klar, 2000, but 2000, but 21, 1, 1, 1, 1, but 2, 1, 1, but 2, but 2200, but 250, 2200, but 2, 3, 3, but 2, 3, 3, but 2, 3, 50, but 2, 3, 50, 2400, but 2, 4, 4, but 4, 4, but 2, 430, but 2, 430, but 2, 450, up 2400, but 2, 5, 5, but 5, but 2, now, but 2, 5, 5, but 2, 550, up 2500, but 2, 6, but 2600, but 2, 650, up 2700, but 2, 7, 7, but 2, 7, but now 50, but 2, 7, 50, but 2, 750, 2, 8, 2800, but 2, 8, but 2, 8, 50, but 2, 8, 50, but 2, 9, up 2900, but 2, 9, but 2, 9, 50, but 2, 9, 50, 3000 bid, up 3000, but 3000, but 3, 3, but 3000, onthou hulle het al 'n lekker volletjie op. Oor 4,5 maande skeer jy hulle. 3000, but 3, 3, but 3000, but 3, 3, but 3, 3, but 3000, but 3, 3, but 3000, but 3, 3, but 3000, but 3000, but once 3000 twice or through. En dan 'n 3000, baie dankie. Baie number 7. Dankie Mansie. Lot nommer 2, lot 2. Hulle is 232. 232. 232, 232, 2 viertande, selfe storie, enkeldragtige sonar. Hulle is enkeldragtige sonar, selfe plaas, plus minus 30 km wes van Smithfield. Hierdie is jong oeye, hulle lewe lê voor, let's go. 2000 again. 2000, but 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 Shalom Klar, okay, 2900, but 2, 1, 1, but 1, 1, but 2, 1, 1, but 2, but 2, but 2, 3, 3, but 2, 3, achter, 2, 3, 3, but 2, 3, 50, 2, 3, 50, but 2, 3, 50, but 2, 3, 50, but 2, 4, okay, 2, 4, but 2, 4, 50, but 2, 5, 5, but 5, 5, but 2, 5, 50, but 2, 5, 50, but 2, 6, 2600, but 2, 6, but 50, 50, but 2, 7, but 2, 7, 7, but 2, 7, 50, up to 750, but 280, but 2, 850, but 2, 9, up 2000, but 2, 950, but 3000, but 3000, but up to 3000, but 3050, but 3050, but 3, 1, up 3, 1, 1, but 1, 1, but 3, 1, 1, but 1, 1, but 50, up 3, 2, but 2, but 3200, but 3, 2, but 2, but 2, but 3, 2, up 3200, but 3, 2, but 2, but 50, 50, but 3, 2, 50, but 3, 3, but 3300, but 3300, but now 3, 3, up to 3300, but 3, 3, but 3, 3, once, twice, all through. Dankie Bason, hulle gaan Koelsberg toe, koper nummer 4, baie number 4. Lot nummer 3, lot number 3, 30 van hulle, 30 of them, hulle is 2 viertand oop oeye, 45 kg, 45 they weigh. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 3, let's go. 18, 1008, once, 18 twice, and 50. 1850, 50, but 50, but 150, but 150, but 150, but 1850, 1900, but now 1 number, 1900, but now 1900, but 19, but 50, 1950, but 1950, but 1950, but 150, but 150, but 2000, but 27, but now 2000, but 27, but 2000, but 20, but 27, but now 2000, but 2000, but up 27, but 2000, but 20, but 27, but now 2000.
Once, twice, all through. Dankie Meerkat, 5007. Righto. Dames en here, ons kom by die dragtige oeye, by die groot oeye. Lot nommer 4, latvol. 150 van hulle, 150 of them. Dragtig met eenlinge. 35 km noord van Betuli. Let's go. 2000. 2000, but about 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 20, but not 2000, but about 50, 50, but about 250, but about 21, okay, 211, but about 150, but about 250, but about 20, but about 20, but about 20, but about 250, but about 250, but about 23, 233, but about 2350, but about 2350, but about 2350, but about 2350, okay, 2000 feet on, but about 244, but about 44, but about 244, but about 24, up 2000 feet on, but about 244, but about 44, but about 2400, but about 244, but about 44, but about 24, up 2000 feet, but about 244, but about 44, but about 44, but about 24. Once. Twice. All through. Dan net 24. Dankie Casper. Number 11. Lot nommer 5, lat 5, hier's 'n lekker groot span. 269 van hulle, 269 of them. Dames en here, Perrefontein, hulle is so 45 km wes van Betuli. Let's go. 2000 weer. 2000, but about 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 2000, but 2000, but about 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 21, 211, but about 11, but about 20, but about 2200, but about 20, but about 20, but about 20, but about 22, 2300, but about 233, but about 233, but about 44, but about 44, but about 24, 2400, but about 244, but about 44, but about changing, but 250, 2004, but about 244, but about 44, but about 2400, but about 244, but about 44, but about 24, 2004, but about 244, but about 24, 25, and 25, 50, 2400 divided by about 2450, but about 2450, but about 2450, but about 2450, Petrus, 25, 2.5, okay, 2.500, but about 255, but about 55, but about julle het met die kleintjies begin. Okay, 2.500, but about 255, but about 55, but about 25, once, twice, all through. Dankie Hendrik. Number 3. Lot nummer 6, lat 6. 200 van hulle, 200 of them, 200 van hulle. 45 km wes van Smithfield. Lot nummer 6, lat 6, 200 of them. Ladies and gentlemen, eenling dragtig geskandeer. Let's go. 2000 weer. 2000, but about 20, but about 20, but about 2000, but about 20, but about 20, but about 20, but about 2000, but about 20, but about 21, okay, 211, but about 11, but about 11, but about 211, but about 20, but about 20, but about 250, 2250, but about 250, but about 250, but about 250, but about 250, but 2300, but about 233, but about 2350, 2350, but about 50, but about 2350, but about 2350, but about 50, but about 244, but about 44, but about 24, okay, 2450, but about 2450, but about 2450, but about 450, but about 25, 2.5 but about 2550, but about 50, but about 2550, but about 2600, but not 260, but about 26, nou sal ek kleintjie vat, 20, 26, 20, 20, but about 20, but about 20, 20, but about 20, but about 26, 20, 20, but about 50, 2650, but about 2650, but about 2670, but about 2670, but about 2670, but 2700, but about 27, but not 277, but about 27, but not 27, but 2700, but about 277, but about 27, but not 2720, 2720, 20, but about 20, but about 2720, 50, 2750, but about 2750, but about 50, but about 50, but about 50, but about 50, but about 2750, okay, 2750, but about 2750, and 70, 2770, 2770, 28, 2800, but about 280, but about 28, once, twice, all through. Dan het 28 by dankie, 511.
Ladies and gentlemen, dames en here, lot 7. 152 van hulle, 152 of them, fallback weie, eenlingdragtige Sonar, Strydfontein, hulle so 30 km wes van Smithfield, 2000 bid. Okay, 2000, 2001, 2001, 27, 27, but now 277, but 27, but now 27. Kom ons gaan net gou 'n bietjie terug. Ek het gevra vir 2650. Kom ons gaan terug na 262 asseblief. 2600 by 268 by 268 by 2600 by 2650. Okay, 2600 by 2650 by 2650 by 2650 by 2650 by 27 by 27 but okay, 2700 by 27 by 277 by 27 by 277 by 27 up 2700 by 27. Once, twice, all through. Done at 27 by donkey, 511. Ladies and gentlemen, 130 oeye met 130 lammers. 7,5 maande wol. Die lammers is tussen 2 en 6 weke oud. En hulle is baie mooi. Hulle staan nie buite of 'n groepie van hulle hier buite. Die oeye is goed in kondisie. Hierdie lammers is gesond. Ladies and gentlemen, dames en here. Lot nommer 8. 130 oeye met 130 lammers. Ladies and gentlemen, onthou, dis is 'n belegging. En amper as jy die belegging insit, dan begin jy al rente verdien. Let's go. Okay, 2,500 by 25, by 5, by 5, by 25, 2,500 by 25, by 26, by 26, by 2,600 by 26, by 27, by 28, okay, 2,800 by 280, 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 by 29, 299, by 50, 2950, by 2950, by 50, by 2950, by 2950, but okay, 2,950, by 2950, by 50, by 23, okay, 3,000, by 3,000. 3,050. Okay, 3,050, 31, 311, 3,150, 3,150, 3,150. Okay, 3,950, 3,150, 3,150. Once. 3,170. 3,2. Okay, 3,200, 3,200. Onthou jy is nou amper net by die lam en die wol. Okay, 3,200 by 3,200, up 3,200. Once. And 20. 3,220. 3,250. Okay, 3,200 by 3,270, by 3,270, by 3,270, by 3,270. 3,3. Okay, 3,300 by 3,3, by 3,3, by 3,300, by 3,3, by 3,3. 20, 3,3, 20, 3,50. Dis nou net R30. Op hierdie stadium maak dit nie meer saak nie. 3,4, 3,4. Sorry man. Tog is eers 4,000 toe jy so wys. Okay, 3,304 per battery, 340 per battery, 340 per battery, 340 per battery, 340, 60. Okay, 360 per battery, 360 per battery, 360, 80. 380 per battery, 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 380. Okay, 3,300 data per battery, 380 per battery, 380. Once. Twice? Yes. 3, 4. Okay, 3,400 per battery, 4, 4 per 4, 4 per 4, 4 per battery, 4. Up 3,400 per battery, 4, 4 per 4, 4 per 4, 4 per battery, 4, 4 per 4, 4 per battery, 4. Once. Twice. All through. En dan 'n 3, 4. Baie dankie Hendrik. Baie. Baie number 5. Baie dankie. Ladies and gentlemen, dames en here, ons is by lot nommer 9
let wel. Ek gaan 9 en 10 saamgooi. Dan is hulle 94 fullback sluit dragtige tweelingoeie. So ek gooi 9 en 10 saam, dan verander die lotgrootte na 94 toe. Dan gaan hulle 94 wees. 94. Hulle is dragtig geskandeer met tweelinge. Let's go. 2-2. 2200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2200 2,200 2,200 3,300 2,300 2,200 4,400 2,400 2,500 550 2,600 2,600 2,600 2,600 2,650 2,700 2,750 2,750 2,750 2,770 2770 bid. Okay, 2707 2770 278. Okay, 2800 28 heel agter. 20. 2820 2850. 2840. 2840. 2860. 2860 2860 2880. 2880 29. Okay, 2900 2900 2009 20 40 60 2980 2980 2980 3000 3000 now 20 okay 3000 3000 20 20 40 40 60 60 396 3060 okay 3080 380 31 31 man 31 3001 3001 up 31 once twice and 20 3120 okay 3920 3120 20 2140 okay 140 3140 50 315 350 Kasper wil net die huis toe gaan nie, dis hoekom hy so in 10e 3150 okay 3950 315 once twice all through en dan 3150 dankie Kasper number 11 Righto, lot nummer 11, lot number 11, 324 van hulle, 324 of them, eenlingdragtige sonar, 45 km wes van Smithfield. Ladies and gentlemen, 324, 324 of them, let's go! Gou vir ons. Oh, daar is hulle. Kyk bietjie mooi. Ladies and gentlemen, dames en here, 324 van hulle, 324 of them. Let's go. 2000, 2000. 2000 but 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 1 1 but 1 1 but 2000 but 2000 but 2000 but 2 2200 by May 2000 but 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 23 2350 2350 2350 but 50 but 244 but 44 but 2450 2400 but 240 but 240 but 25 2500 but 2550 2550 but 2550 but 2550 but 2550 but 2550 up 2500 but 2550 but 26 20 26 2600 but 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 26 but 2600 but 26 once twice all through and then at 2600 by donkey fast number 1 Ons is by lot nummer 12, lot nummer 12. 165 van hulle eenlingdragtig
Strydfontein, hulle is so 30 km wes van Smithfield. Ladies and gentlemen, dames en here, 165 of them. Ladies and gentlemen, dames en here, let's go. 2000 again, 2000 donkey. Ek het 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 but ek het 2500 2 5 5 2 5 5 2 6 ek het 2600 2 6 2 6 changing but 250 ek het 2600 2 6 2 6 2600 2600 2 6 ek sal 20 ook vat 26 asking 2620. Ek het 2600 26 2600 26 but once twice often dan het 26 by dankie 511. Lot nommer 13 maak net 'n aantekening, hulle is 175. They are 175. 175 van hulle en hulle is 35 km noord van Betulie op Diepfontein. Ladies and gentlemen, lot 13, 175 of them. Ladies and gentlemen, let's go. Up 2000 2000 2 3 okay 23 3 3 3 3 50 50 2 3 50 2 4 okay 2400 2 4 50 2 5 up 2500 2 5 5 2 5 2 5 20 2 5 2500 2 5 5 5 5 5 2 5 okay 2500 2 5 5 5 5 2 5 up 2500 2 5 asking 20 2500 2 5 5 20 okay 2550 2 550 2 550 2570 2550 2500 2 550 once twice all through down to 550 buy number 5 lot nummer 14 lot 14 226 van hulle 226 of them hierdie is eenling-oeye hulle is op Perrefontein 45 km wes van Betulie. Let's go. 2000 again. Ek het 2000 but ek het 2900 but op 2300 50 2 3 5 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2400 5 2 4 2 5 okay 2500 2 5 5 2 5 5 2 5 2 5 but okay 2500 2 5 5 2 5 50 2500 5 2 5 70 2507 2 5 7 2 5 7 2 5 7 but up 2507 2 5 7 2 5 70 2570 twice, all through. On the 2570, dankie Hendrik. Number 3. Ja. Righto, ons is by lot nummer 15, lot number 15. Lot nummer 15, net weer 'n getal aanpassing, hulle word 143. 143. 143. Perrefontein 45 km wes van Betulie. Ladies and gentlemen, dames en here, lot 15, lot 15, 143 of them. Let's go. 2 again.
2000 berapa 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 2 but hop 2000 berapa 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 selama klar 2000 berapa 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 2 but 2000 berapa 21 berapa 21 berapa 22 2200 berapa 2000 berapa 2000 berapa 2000 berapa 2000 berapa 2000 berapa 2000 berapa 33 berapa 33 berapa 23 berapa 2350 okay 2300 berapa 23 berapa 33 berapa 23 berapa 23 up 2300 berapa 23 berapa 35 berapa 50 berapa 23 50 berapa 23 50 berapa 2350 okay 2300 divided berapa 23 50 berapa 50 berapa 24 2400 berapa 244 berapa 44 berapa 44 berapa 244 berapa 44 berapa 44 berapa 244 berapa 44 berapa 44 berapa asking 20 244 berapa 44 berapa 2400 berapa 244 berapa 44 berapa 24 okay 2400 24 once twice all through then a 24 number 5 ladies and gentlemen, dames en here, ons is by lot nummer 16. Lot 16. 120 van hulle, 120 of them, 120 van hulle. Hulle loop so 45 km noord van Pretoria. Lot nummer 16, die laaste van die dragtige oeye. Lot 16, let's go. 2000 again, 2000 rand. Ons het gelukkig die mooistes gehou vir heel laaste. 2000 berma 2000 berma 2000 berma 2000 berma 2000 berma 1 1 berma 1 1 berma 2 1 1 berma 1 1 berma 2 1 but 2000 1 1 berma 1 1 berma 1 1 berma 1 1 berma 2000 berma 2000 berma 2000 berma 2000 berma 23 3 berma 3 3 berma 23 hop 2300 berma 23 3 berma 3 3 berma 2300 berma 23 but 2300 berma 23 3 berma 3 3 berma 23 3 berma 3 3 berma 2300 berma 23 hop 2300 berma 233 berma 33 berma 233 berma 33 berma 23 once twice all through. Dankie Hendrik, nou is jou average daarom reg. Jy is nummer 3, né? Ja. Number 3, baie dankie. Righto, dames en here, ons is by lot nummer 17, lot 17, lot nummer 17. En hierdie is die slagooie. Die slagooie, lot nummer 17, lot 17. 42 van hulle. 42 of them, 42 van hulle, 42 van hulle. En hulle weeg 51,5, 51,5, 51,5. Ons gaan hulle weer weeg voor laai. Ek neem so aan, né? Ja, dit hang af wanneer hulle gelaai word. As dit nou nie dadelik is nie, dan gaan ons hulle weer weeg, so dan kan die gewig dalk so hier en daar verander, maar dis hoekom ons hulle per kilogram opvul. Lot 17, lot 17, ladies and gentlemen, let's go. 35, berma 5, berma 35, berma 35, berma 5, berma 35. Ek 35, berma 35, berma 5, berma 35, berma 5, berma 35. But op 35, berma 35, berma 5, berma 5, berma 35, berma 5, berma 35. Op 35, berma 35, berma 35, berma 50, 50, berma 35, 50, berma 35, 50. Ek 35, 50, berma 35, 50, berma 35, 50, berma 35, 50. Ek 35, 50, berma 35, 50. Daai sal die duurste slagooie in die hele Suid-Afrika wees. 3570. Ek het 35 7 berma 35 7 berma 36 20. Ek het 36 20 berma 20 20 berma 36 20 20 berma 20 20 berma 36 20 50. Ek 36 50 berma 36 50 50 berma 50 berma 50 berma 50 berma 36 50 berma 50 50 berma 50 berma 50 berma 36 50. Ek het 36 50 berma 36 50 50 berma 50 berma 36 50. Asking 70. 3650 asking 3670. 3650 once, 3650 twice, all through, and all done at 3650. 5011.
lot nommer 18, lot 18. Hulle is 125, 125 en hulle weeg 48, 48 they weigh, 48, 48. Let's go. 35. 35, Brahma 35, Brahma 55, Brahma 35, Brahma 55, Brahma 55, Brahma 35. Hop 35, Brahma 35, Brahma 55, Brahma 55, Brahma 35, Brahma 55, Brahma 35. But wicket 35, Brahma 35, Brahma 50, Brahma 35, Brahma 35, Brahma 35, 50. Wicket 35, Brahma 36, Brahma 6, Brahma 36, Brahma King 20. At 36, Brahma 36, Brahma 6, Brahma 36, Brahma 6, Brahma 36, Brahma 6, Brahma 36. Wicket 36, Brahma 36, Brahma 6, Brahma 36, asking 20. At 36, 20, Brahma 20, 20, Brahma 20, Brahma 36, 20, 20, Brahma 20, Brahma 36, 20. Wicket 36, 20, Brahma 20, 20, Brahma 36, 20, 20, Brahma 20, Brahma 20, Brahma 20, 20, Brahma 20, Brahma now 50. Up 36, 20, Brahma 20, 20, Brahma 36, 20, 20, Brahma 20, Brahma 36, 20, 50. At 36, 50, Brahma 50, 50, Brahma 50, Brahma 36, 50, Brahma 50, 50, Brahma 36, 50. Wicket 36, 50, Brahma 36, 50, Brahma 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 36, 50. Once, twice, all through. Dan at 36.50. Buy number 8. Ja. Righto, dames en here, ladies and gentlemen, lot nummer 19, lot 19. Hulle weeg 54, 54, hier's mooi weie. Hulle weeg 54, 54, ladies and gentlemen, dames en here, 197 van hulle, 197 of them. Ladies and gentlemen, dames en here, let's go. 35 bid. Okay, 35, Brahma 50, Brahma 50, Brahma 35, 50, Brahma 50, Brahma 35, 50, Brahma 36, Brahma 6, Brahma 36, Brahma 36, but okay, 6 and Brahma 36, Brahma 6, Brahma 36, Brahma 6 and Brahma 36, but okay, 6 and Brahma 36, Brahma 6, Brahma 36. Asking 20, donkey. Okay, 6 and 20, Brahma 20, 20, Brahma 20, Brahma 20, 20, Brahma 36, 20, 20, Brahma 20, Brahma 20, 20, Brahma 20, but okay, 6 and 20, Brahma 20, 20, Brahma 20, Brahma 36, 20, up 6 and 20, Brahma 20, 20, Brahma 20, Brahma 20, 20, Brahma 36, 20, up 6 and 20, 36, 20, and 50, and now 70. 36, 50. 70 donkey. It 36, 7, Brahma 36, 7, Brahma 77, Brahma 36, 7, Brahma 36, 70. Asking 37. It 36, 7, Brahma 36, 7, Brahma 36, 7, Brahma 7, Brahma 77, Brahma 7, Brahma 36, 7, Brahma 36, 7, Brahma 36, 70. Once. Twice. Over. Dan het 36, 7 is hulle koper 8. Righto, lot nummer 20, lot nummer 20. Ek gaan vir die hoogste beer van lot nummer 20 die geleentheid gee om lot 21 ook te vat. So die hoogste beer van lot 20 gaan ek die geleentheid gee om lot 21 ook te vat en dis maar gaan presies dieselfde prys per kilogram wees. Let net wel, hulle is 2 laaipunte. Let's go. 32, Brahma 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 32, okay, 32, Brahma 32, Brahma 32, Brahma 32, Brahma 32, Brahma 32, okay, 32, Brahma 32, Brahma 32, Brahma 32, Brahma 32, Brahma 32, but up 32, 50, Brahma 32, 50, Brahma 50, 50, Brahma 33, 3, Brahma 33, Brahma 33, 3, Brahma 33, Brahma 33, okay, 33, Brahma 33, 3, Brahma 50, Brahma 50, Brahma 33, 50, Brahma 50, Brahma 50, 50, Brahma 50, Brahma 50, Brahma 33, 50, Brahma 50, 50, Brahma 33, 50, up 33, 50, Brahma 33, 50, Brahma 50, 50, Brahma 50, changing back to 20s and 30s. 33, 50, asking 33, 70, 33, 50, Brahma 50, Brahma 50, Brahma 33, 50, Brahma 50, Brahma 33, 50, once, and 70, 33, 70, 34. Wicket feed in there, Brahma 34, Brahma 44, Brahma 44, Brahma 44, Brahma 44, Brahma 34. Wicket feed in there, Brahma 34, Brahma 44, Brahma 34. Asking 20. 34, asking 20. 34 and once, twice, all through.
En dan, ons moet nou net by hom hoor of hy lot 21 ook wil hê. Gaan sommer na lot 21 toe en druk 34 of 3350 in dat hy net by op hulle. Koper 5011, ons gaan aan na lot 21 toe, indien jy hulle ook wil hê, druk maar net op 34, dan is hulle ook joune. Hy vat hulle op. Dames en here, vir al ons kopers op die vloer, vir al ons kopers aanlyn, vir ons uitstekende A-spannetjie van Meerkat. Ons sê vir julle baie dankie. Ons waardeer dit. Dankie vir julle ondersteuning. Vir ons verkopers baie geluk en well done. En ons hoop julle boer baie lekker met hierdie trop skape. Baie dankie.